F'intervista ma' Endru Azzopardi, Sabina Aġuska Burdin, il-mażula ta' Elix Borg, sostniet li jitemmen li fil-politika m'għandux ikun hemm attakki u għandha tkun amikevoli sa ċertu punt. Minkejja dan ħarsa ħafifa lej il-profil tagħha fuq Facebook, l-attitudni ta' Aġuska Burdin hi kompletament differenti. Fil-fatt, fid-diversi post tas-CEO tal-Partit Nazzjonalista jispikka sens qawwi ta' disprezz, partikolarment lejn dak kollu relatat mal-Partit Laburista. Pereżempju, f'Novembru tal-2020 kienet sostniet li time is up for dangerous clowns running a country. Sena wara sejħet li tmexxija ta' pajjiżna b'mod dispreġġattiv daqs li kieku tal-qamel. Għal Burdin, Malta hi pajjiż korrott u bla morali. Dan filwaqt li sostni diversi drabi l-ekonomija tagħna bbażata fuq l-ekonomija sowda u li jgawdu biss il-kriminali meta qalet li dan u l-legat ta' Joseph Muscat. Sansitra fl-2023 qalet li l-gvern ipprostitwixxa lil Malta. Burdin kienet attiva ħafna fuq social media fi żmien il-protesti tal-Aqda Repubblika fit-tmiem l-2019. Pereżempju f'dak iż-żmien staqsiet lill Prim Ministru dak iż-żmien Joseph Muscat, "Do you want more blood on your hands?" Burdin sostniet ukoll li Malta pajjiż bla liġijiet u talbet lill-Unjoni Ewropea biex tiġi u tieħu kontroll tal-pajjiż. Lil Joseph Muscat qabblitu ma' ballotra. L-President ta' Repubblika George Vella għaltlu pupazz, li Roberta Bela sejħitlu naġa, l-Ministru Giulia Farrugia Burdin għaltila li m'għandix intelligenza la emozjonali u laqqas intellettwali. L-attakki lejn Joseph Muscat fis-social media ta' Burdin huma ferm qawwija u ripetuti, tant li kienet issostni li dan irid jispiċċa fil-lokab. Fil-waqt li meta Joseph Muscat irreżenja sostniet li kull ma wettaq fil-gvern kien fake u li kien dittatur. Aġuska Burdin immarufa bħala persuna li ma tarax għajn majn ma' Adrian Delija, tant li meta il-Partit Nazzjonalista kien immexxi minnu kienet sejħet lill-Partit Nazzjonalista bħala PNRIP. Fi żmien Delija ukoll skont il-kap eżekuttiv ta' Elix Borg il-partit kien sar burdel perfett. Meta Bernard Grech irreżenja, ringrazzjatu tal-li għamel l-aħjar ħaġa u l-uniku mod kif terbaħ id-demokrazija f'pajjiżna. Fil-programm ta' Endru Azzopardi isejħet lil Grech miskin, b'kuntrast Aġuska Burdin ifen kbira ta' Roberta Mezzola.